Gerah. Kancan bareng aja. Iya. Oke guys. Ini hari Senin guys. Enak lu. Bos Jayu kadang tak ambu kok. Nih satelit sakti guys. Bawal ya, sigmoy. Arab apa? Pero jenggem. Poland. Atta din bener no. Bocok di musim ater ini makan semua ya. Apa wa ngalaki di sel pun lebang telur di bang pandi di kerau. Abu tapi mira kapir. Cokot cendik. Ini tang buat jurwa. Watanya kau meram dino. Yang karo-karo membrojol kok. Karo-karo membrojol. Cobaannya. Tengah ada munduran. Iya. Kau ini belum nggak. Kemarin mulai musim bener kerak telur di musim. Atang keletang telur bro. Nah coba kau yang punya. Mari masuk ke rajo. Senin dong. Woi, Senin manis dia fokus. Ngomong ngaji di belong, ngomong bisa belong, ngaji belong Senin manis. Cuci angin, ngapur. Kok gimana ngapur dong? Begitu. Masih bergerak bus-bus. Astagfirullah. Ngapain ini? Berarti selak jenan dah. Bukan. Hah? Bukan, ini Paula Seng ini di Pakaraki. Lagi sini Moran. Masih di petal-petal. Coba. Mau tak tajam kok konfiden nak yud. Mana ya colan? Sudah satu kali. Salsal itu. Saya lokal lah. Iya. Komuniti baru. Bon redon makin nang ben tak ada ngulian to. Asa. Ada mungkin don. Sama batu dikit cocot dah. Pemasak ye anu. Di mana sana dia? Ada. Jadi berbuka gila segini. Jadi belum persiapannya. Ah, apaan bilu mas? Iya ya, ketarik nang HP ya. Nah. Oh iya wala notot. Munir pun jaro-jaro ner kene nek koil, menjeraja gue kok. Gila kau tuh ketepon deh munir. Gila aja munir. Jadi jawab lagi. Kepel kan.
Ini persiapan guys. Semasang Remason kan kedua. Telok. Pak bilang kok betul, kok siap cong, bagian ibu bilang. Bapak tenanya Pak Joko. Boh, cok malam Senin om. Ini kok pengen randeng lah. Ainal. Nal. Ainal. Bener kabe don. Terus keringnya tuh. Kabe don. Arah penom. Pancir kanom. Iya marin nom. Không nom. Dạ. Chứ có bờ kia rỉ vậy. Bang syuting ngebacau punya. Ada si anu ro pakun masupi, yele kanan dia. Seri berin dua. Tapi seri berin kan cuma dua. Hah? Nyoba. Saya mau di siapa deh anu. So di nomor ini. Nyaman. Ini MA ya teman-teman. MA. Katanya Bapak Mahmud umroh ya? Umroh kemana? Oh. Oke teman-teman. Coba iya Mas Sopi ya kopi ya. Oke teman, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta ikuti Facebook Dunia Asar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.